Aku apa tip siapa ngajungi? Gak kermen pat. Tapi nom si kelayang ah. Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kidon arut kisamla na rilum jaintia kibala pendap ia ka training jongki ha ka beautician kibala one paino na puni namarba ka kambala ayaki kamya hap satia bat ka training jongki. Ngila yo bani keren ya ka wei na kisamla bat kala itu yang i baki pendap ya ka training jong ka skill Meghalaya na cleariat bat hadin bala pendap ya ka training ka balai banai la yalam yaki syapuni ha ka jala Maharashtra bat la ai training biang yaki kumno bakin kam pentibet shushu ha ka beautician lani ban pen bhabriu yaki briu bat habala dep ya kata la patre pen ban yaki ha ka wei ka spa ban kemet yaki briu bat kata ka spa ka de ka bala tep kum ka Sangvi Brands Limited. Tani ka samla kala yathu baki dan nyawat ki samla ki bayami ha ka arpu pratrik u jemang na cleariat but on the poi ha Guwahati kila ya kendo sa nyawat ki weipat ki samla khasi kila poi ha puni ha ka laipu iterek u jemang but ha ka shitrek u jeliu las dang ban ai training yaki. Kala itu baki la batai ba on ai training yaki hapuni bat hadin ken pha shakaleng ki jaka bakin trei kum ki beautician henrei la pha pen ban yaki spa ban kemet yaki brio kani ka samla kala ong bakam sngo ya hap satya namar ba kim shim la le training ban kemet henrei ki le training beautician kumta arngot kila wan phaino shayeng ka laitu bahaka baningkong kamnut ban yathu syaka kami yaka kam bala ai syaka hanrei khamadin kamban si ban yathu khanang bakan yo wan phaino shalayeng ki khat arngut ki weipat kalaong baki dang don hapuni bat kam ko ban yakran ai yaki namar ba kasyong ha kamon jongki mga wan phaino pune ngimi na cleariat arfu pratrik u nai me tangi poi pat she pune Siteri kubna le kuwitri kubna le kubna me. Teka training jongi pat kasdang siteri kubna jun. Mapa ingin na kini na sentar bangi le training nane na cleariat government cleariat. Ini pi tip ni DC badana cleariat hadin hang tu don bajaga skill Meghalaya na cleariat tengi pendep live nai. Na pois puning i poiswa te anda datang ke training jong ni citrik na jun no. Kata kapor ngile facial kiya facial ni po stiyo na kumtahi. Tadi dek ko facial te sui kisuya be yak to ka body massage. Dan tip rang atip tang to ko company ka Karting Sangvi Brands Limited. Ki ong be de le shapune. Dan training hang ta, de training hang ta kin spa placement shwe shabar dia kata juga. Kalau don aku ni shibnai. Assalamualaikum tu si Saturday tang si Sunday ke si Shanghai. Dan baik nak duk Monday tu Saturday. Menshwa te ngaklam nang rabani tu ime bende kata. Tengah syu itu tang i para jonga. Itu ibu bende kata te ong hinga beli tu skipi hab ban keren. Tengah oi te dang tang afu di ime ngai itu. Anda ada itu ya me tengah angma lejing dan ban tray kene nama klebat ni klembe rai kata kas ngilet ni takkan bikam tanggup tai te selejing kita subuh book flight hi yang ni tang maki book flight ni to por sebab lejing ru kim itu rata yang kata ke video by madam iring ni ki ong bai kiring tang baka bangi training te dia kata video kiring hi bat kajing keren jong ki hang takim itu rete bele ma ya kata ki itu re kumne hi ngimi na cleariat ni kenduk nyangut ki nang ne ru ki kam lek bu re ni cha go tingi lek pramangi hi dapo ya bukti syukunduk wet bat ikna kasih ro nyangut nang tangi kenduk bat usar ro te usar bailam ni pune Lakler kerting syukur be usar be monte kerting jongo. Ta utau sar badan sepune. Tang mengi armut ngi bawan pai.
Kita ambil sepune. Kita rebe kan yang ayah ledi dengan sewi hap le bentre kata kam ta da ngoli ying. Menta tangam tip sure ki sublembe yang sublembe. Ta kata syong kemonjong pi ki kuat tre sitai tre bat ya ledi la kacing siau jonga tam sewi hap le shening training da kawe da poi sute pat da kawe. Ki pembiang hi kacing saru cekasa. Ki su itu be ngi ke profesional. Kita ki madam stage pune ki dikhar. Yang bet baka profesional te ya kata tengam tip rumah. Ya kata te 4 don de nama hak te tingi don tang praksana be 4 pulih replacement tu. Ya kata te 4 don de. Hey, up, ruko. Shwa ba fin shet da kajuk shi kajuk ko umpiang balapin don kam. Up shwa. Namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry pimday pat bante shanala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kaneka umpiang syaka biodiesel. Tinamar kata lembaka ruko kakot kakya pat kamariang rukan umktasyo. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.